Berwirogni Umari Maharashtra ni chairman bo by Salayino a program Thaizago u foundation hotung remembrance ni Bagwi kini revolution andolon ni Mari Naragna ni Bagwi no tini abo Thaizago ke tini the proceeding nahi mani kahamno ongkha tai Berwirogni responsibility abo na joto sibo abang repeat of khaya kintu kaisa ang mane observe khayo je tini Berwirog wholeheartedly barau ni joto bakha je tong mani abo bai barau samung ma tango domestic ni lord lady barau no tini no gobo barau sak tharai samung tangklai ngai thogo kaham ongo ke tini bo ai no barau khlai khub nai thokha ani kaisa admire ogono je koboi no Berwirog samung tangklai bakhari oi samung tango ani ma tongpuro busak ano maya khlayo ani babu tongpuro ano busak maya khlayo abo joto sweet homely laugh sweet homely grace busak abo tongthogo nabok tini Tipra wo tini chairman Maharashtra Dut Kishore Manikoni netritwa wo chintabo Tipra Motha ni TWF youth ro tabuk joto chung atom sakhlai Sakha ukma ka aro kamani abo chung narak nani tabuk daito nini ani no tabuk je responsibility narau mangkha baksa MLA ongkha MDC ongkha CM ongkha chairman ongkha juda responsibility jara MLA ongkha barang ke state government no aro bara lorai khainai constitutionally je safeguard tongmani abono nawoi brauni weapons namo Vidhan Sabha wo barau lorai khlayo chini nini chini adhikar ni Bagwi tabo oro onek borok achomsa kalaikha politics tamo baksa 2 বছর 3 বছর 10 15 বছর bo rajnitik klayako actively baksa kormachari ri phayo baksa paravo chakri khlaite khlaite achomsa ma bachavo pailaikha baksa ki samasa youth ongoi pudong khlai ma pailaikha he botong tabok nini father nini mother tini jung mainly tini woman Berwirog ni the grace tongmani broni bakhaw je pasano hamjak mani abo hamjak mani no ani bakhaw sok moi kaisa lightning ongo je angki ani ha ani jati no hamjak mannai de ama jerkom basarok no basairok no hamjago angla ni party ni hamjak mannai de kroksa chala bini testimony ang khnawo bo Sakha bini ma bola sawo o babu basano sawo 19-25 বছর ongkha nang ang thaya sani nang kailai di hingka upasa bo ngoi samruk tangai buma thui thangkha ke bo ongkha tamo bo buma grikha ke hai puna chalajer kom tongnani hairo bo ma tongkha ula bupa bo bura ongkha buara kokpai kha agortala hinai khub chesta klai Ziranya masuk ke pokok agor tu cari gue saya maya ini ogu rok satru hai tu rok tangke bupa tongkha besar kub amano sal-sale bakanang zakha bosawu oh babu anima tongthurano dakti kailai di ang besani hamjekno ani bisuk rokno nainani muchungo Himai apulang bakari liya angku online onjakha angku bakha dukh onjakha ang ama no besek hamjak mani besek ani bakha tini khamei tongo sobono sanai ba
oh babu hine bini baba no telephone ma Sakha babu father I love you jokon babu na Sakha bini baba kabi Tongkha ani besa anu kunudin ukok sayako ani besa no I love you hingka amza go hingka ka babu kapkha tai ko piro bimaya ulo nakon malaika baraka baglai kaplai ka chung tini Tipra Motha halayo Maharaj ni image no Maharaj ni bumbung no chung nuwe nayai jotono kha thang songlai ka tini bo baroi rok narau tiri khop mani khanawo bubagra Maharaj ayu lok thum kintu chung je bisingo busuk hamlai Tongkha chala bai baroi bai tai busuk tini youth roko hamlai Tongkha abo big questions now prashna tongo nung kubui MLA by MDC ro kathalai de kathalai manai tai EM ro MDC ro MLA ro jetung tini pride of state pride of indigenous people chung je mamani chung je hatiar mamani aborok no ki chung kubui jagawo thepa manai de tini onek borok ongkha a bura ro tura ro mira je ulta pulta sawo thik sathung baroba kori khaba ai ro kino kintu nini future nung ta boyo ro pigo kakha nung aro thangi kawai nini type of future nung kan manai de ba nung jodi aro ne putum klai nung no kyau tai ti salai kariung nai aboni bagai na ni onrut nini babu nini mano nung respect ma klai nai abo tini ani tini message tabo tini Tipra Motha ni birat kaisa challenge to government of India by kok salai thani bo bibhinno tongo tai chini first plenary session 4th 5th July ongnai abo chung Rabindra Bhavan abo book laika aro plenary ni tabo Maharaj bini wan sumong toi abo central government central body ong state committee ong central committee ong Baroi rok ni putih komiti ongnai, sikla rok ni, tai chala rok ni, tamo ongnai, tai chini gothon constitution chini gothon tontor rok ongnai ni, tai chung block level do ongnai, sub divisional level do ongnai, zonal level do ongnai, sub zonal do ongnai, tosil level do ongnai, putih rok naro jaga thangai baroi rok ko, naro ni jar block ko, district ko, local naro masalai nai. Jodi nini bisingo nini head nung bai ang bai hamlai mani opo jodi nung ang abo kibui maya abo na establish khai mai onglai you are a failure nung onek kisu ongmano ব্যক্তিগত ongnai kintu tini jati failure ongnai chung nini jibona nang kuno din kaisa mane mangkhan nung thai mai ongnai tini MLA ongkha MDC ongkha chung EM ongkha Some of things I may have Emono, Oimano, click, clack, away, Nanargon for the Borton of Place, Jung government of Upmano, government Bandania, Niago Paimano, Tabok ADC Paye, Basuago Mankatum, Bonibagai and on route to the no. You have to resolve your problems, you have to resolve your differences. Now is a crox by crox as a difference no money. Upon the resolve time I like. Kuno borok paye, kuno God paye, Ishar, Kaitor paye, no solve paye maya. Shaitan bopini, yo, elo, in the brim of fire, born not lang maya, nung jodi tang yang play. Nini God, sorgov nung not lang ya, nung jodi tang ani mutung yak play. Boni boy, nung jejaga tang ni mutungo, nung tabo kleine tongo. Bono, ani on route, the Chini Nationalist Party, apo Rasnoitik boy thunglai mani haitai, thungai thangdi, nini existent kamarai. Boni bagai ani onuru, jotono, nini samoy ta boktomo, nini achievement bobishot tamong nai. Chung tini MLA chungongka, 5 bosor bo thangnai, o 5 bosor nulan nung tam achieve nai, 5 bosor bisinga, nini individually. Nini ব্যক্তিগত ni achievement ni jati ni ha nini para ni bo nang tamo khlai mangkha abo proshno nini bakhau tongnai nango
ongi kahitini Maharashtra no ayu lok thung imani ayu lai thung imani siklai nai Maharashtra waisa no sengka ayu lai thung tama babo ini nunga thui thung imani ta ingkang gono te bona long ni bima ba ayu lok mani ko ye deba ayu lok thung ina yang samung le nung kamathung nung thui thung imani kokse abo bakhak sama thango boni boy chung clear ong nai nang nai sini position nini aim and object abo jadi clear nung khai mayong khai nung bokrai ang bokrai ong nai abo ni bagai sini difference sini bhul buja buji ang ong nai bo ong nai abo seklai mani khai khai chala ong thung bokrai ong thung je kono songgothon abo bacha maya abo kono din strong ong itong maya kroksa na subordinate ong jago kroksa na o chikon kotor haite ong jak mani no abo no main guilty chini difference abo no main guilty abo no main sumsok abo no nuna ano nosto phayo chung trai pang semi samung tangai phayoi kroksa na tini bising abo tei kroi nung samung tang khane ni khai tong de ang ni khai tang khai no tong nung khai za tini bagai ang mo khlayo chung same in the same brim in the same platform a platform chung tini Maharashtra tini loge tongo bo tini sagro khambyong yang naijak nani thango tabok chung 4-5 tarik ni bagai I Rabindra Bhavan chung book like usal nai plenary tini party ni omnai sara state to block ma final block level hoite je existing tini system to mani aroni narao finani oro chung sal nai no omnai chanani nong ni je omani abo chung nai tai jate aro naroni block hoitong thung naroni local hoitong thung naro emon tini party ni Tipra Motha ni main party aro bisingo je chung broi Motha Sakha Motha student tongo employees tongo chung bobote ongkang klai chanai oborokbo narao maro youth girls women narao kaham klai aro narao kisa concentrate ma klai nai a issue narao do bakamari nai ebang oro kuno partiality ta klai di keu je abono binero angkisa rang tang mano binero abo de kaham ham yang mano oborok ta tangdi nini jati no nung nai nango nini jati nini party awoni far consequence hone khata tamo phai nai tabok chung jati kathalia bobai chung hamjagya ma seklai ong klai nini far consequences nung jong nai near consequences no nung kamai thang nini loge borok kring nai bong ka koksa nai kintu obani kuno future bone nini achievement mung song ya chirong nai tabok onek borok nanarkom idea exchange khaidi bahai tei chung awong nai bahai tei nung humble ong nai MDC by MLA ro kathaya EM ro by MLA MDC ro kogrok masaya obo thangya abo kintu chini jora ro kriyo tabok u jora we are highly qualified ong jago khub sikkito ong jago kitunu uni sikkito nini jarni bagai tamak lai man nai nini education abo nung positive o nung mat lang nai nini jati no nai abo nung kaham lakha thangai nung sacrifice ma khai nai nango sacrifice no obhab tabo ang no nai nang nai abo ong thani no tabo chung downfall ma ong nai din nara bisas khaya klai tabo ko bisingo ko ma chung hap gani kuno reaction ang riya ko ang nai na tongo jani prai 55-56 years old ang tini jati ni samong ang ji mamani te buchi manai tai keu bai walaya keu bai seklaya tini jora ang bai walai nai keu kroi bising toi seklai ngani le tongo tongphuno ang putoi no counter ma khlaya bini man thai po man nai ani man thai ang baka tongphu ja bai tongkha obono fruit of my faith fruit of my understanding arose kintu tabo narao educated ong ino elected ong kha narao sujug mang kha jati no vote dikha tabok sit nini scope nung joto bai kathalai di joto bai milong ei samung matang nai ple nung hambulong di
nung hambulong maya angse ogo MDC EM MLA ni busuk power kuno job ka describe khai mani kroi nini nung jadi samung rung khai nung montri lai samung tangnani activities nung khai mano nung jadi ni understanding kroi khai nung jesuk rang ganang ong puno nung jesuk kotorong puno onek degree ganang ong puno you will fall nung khai siklai tangnai jetu nini kauso nini samung ni bagai nini kuno contribution ni bakha kroi nini position ni bagai nung lor pura khayo kintu nung contribution ma khayo chini jati no nai de oh babu nung lai ni sakang o ama nung lai ni sakang ang samung tangai no na phung nani a spirito ma thangnai nang nai che boni bagai tini ang bo agortala thang ni program dok tongo incidentally ani besajak bo LLB paikha tai bin tini no 6 June no binibo birthday hongoi Tongkha ba buphai sabo no ro moi Tongkha ble Anthony internship no Hrangkhal Anthony nang khai di do ang sia ne boni lag rok sabai barau internship yo advocate Anthony no ro khai Tongkha maka ani patai kuno lama kare ani besabo bekar ani besajak bo bekar ang bo bekar mamang tabok jora u boyo soma phaikha ai puno ani bisima satisfaction tomo ang sanani kabang tomo tabok jung abo boy tisanani ang joto kopirok khlaikha abo jung boy chapongani jung aste step manabu maharaj bo bon ma khlailai ke ani present chapter no teni Tipra Motha nong nai boni bagai beruyong thung chalong thung MDC MLA EM ro narau poroni escape ong mangla narau paro apnai nangnai tini third chapter ro the never ending struggle abo de ongnai tamong na boso ang decision final na ko maharaj ko binin ko kaisa prostab tongo abo de chung khai na tongo tini Tripura ni soit to manoi aro chung reveal khai nai nango tini ani tai bisa broi rok ni blessing marong ni blessing chala rok ni nango chala ni assistance broi rok ni bo nango kintu wrongly chaya to tat lang di you must save your future nung tam achieve khai nai abon bakha to noi khub humble di abo EM abo MLA abo MDC ano kuno pataria aboria abo ongnai no jetu jibol chung ongya ko ongkha ba baksa palmaya baksa ang no joto ero mui tongkhana brownie bakha mindset no chung telo chuba mari nai bono chung dusri onnai khai chung maya bono chung chuba mari nai ja botoi no onek bro kas lebo sleep ngoi brau thango bono ang tinima koi nai chung combination bura chuan sikha charai joton ma tongnai ang bolongo tongpuro bolongo prai 8 bosor all together arm struggle ang 10 bosor tongkha boni bikisi sar 8 bosor bolongo apur anilai 15-20 bosor okra khorok thamang tono riang khoroksa de gorma tai kaisa chini jati lok tono barau no sok smai loge tono camp an loge achukribo chumba sikha ang ba ani message bai ang bolongo tono ang ba charaya kintu ani je juddho khlai nai hatiar toi nai maximum barau sikha rohoi ganang botongo barau bai samung ma tang thani tini combination sos mo elders ro narau nan loge narau naru yong khlai I am just predicting you will be a big failure politician abo bureng thung chalang thung narau failure jodi ongnai mo chung khlai narau ni egotism pluk di boi ang no hayong ai nong ka ang nong nai nang nai abo job din aro nang rak nai nini fall down ni nang aste ka so mani klai nai aste se nang timoi ma thang mani klai nai boni bagai tini ta ko combination ka mong ni nango aro wo jaga chini maharaj bo khub baka dukhong jago tam khai ne khaiya sia tabo state committee bai rok snam nai pal maya buddhi maya abo khai abo nai tabo chung party ni foundation chini tongphuno chini constitution abo chung plenary no chung abono pass ma khai nai nang nai ebong
pass khai bini systematically je ta chini accept khai mani abuni system to no chini party run maung nai abo te rong no chini chinta arong narau jadi thik moton chung no chubari maharashtra no jadi chung chubari yong khlai boje bini bumung bai bini bibinno rang bai bo khlai mani bai tini 13 jona MLA tongo barona chung tini civic reception do ma khlayo yang ADC hoite bo khlai jakha buru hoite bo khlai jakha chala hoite bo khlai jakha chung joton no ma khlai jakha we love them we respect them MDC rok tongo EM tongo tabo krong se same area wo MLA bo tongo MDC bo tongo airo ongoi tongkha same area wo EM bo tongo MLA bo tongo airo ongoi tongkha khoroksa meeting ring khlai khoroksa thangya abo kintu khub lokho kaham ya kintu hang se koto abu baka tongsa bini future abo kuno achievement mangla he or she will be failure stop abo boy manui nai ulo aro ta thangdi ami melo you try yourself to be very very humble nang boy khna khala nang thangai aro ete nang di tini je second yaron dara hapkha third birthday palai jakha abo palai thani tini bakhawo chung oro hol pungya ode pungya ta hindi chung jokon juddho khlayo chung jokon bolong andolon ro khlayo apure chung borok bangya jokon meeting onga chung 60-70 jon ase annual khlai chung 400-500 je tongai joto bolong chung thangai achuk layo apure chung wap tano bo tan chau tini bo underground day ro ma khlai ble chung bo tai hotel of ma khlai tini bro ro bo narau khlai kha it is a symbol of unity symbol of love chung bai nung bai chung hamlai mani aboni abo kaisa token ini nukjakha jotono kha kaham angthung kaham tong pai di hinai ani ko pai jotono hambai Tipra Motha IWT youth joto bai kaham ke tong nani angthung hambai God bless all of you hambai